सारिकाहाम जत मीडियानि जे तांखांगनो तिनि जों त्रिपुरा भवनो और मीटिंग आसुलायखा दिल्लीव YTF नि ती जों त्रिपुरा फेडरेशन नि कायसा यूनिट खाजाका दिल्लीव बर बुस्कांनि सालो जेसिनि डिमांड गेट तिबालेनो तै एबो चबाक करा खैतनि बुबाग्रानो फान करा खैतनि बरबतिनि सिमि लगेरि थानाय अरनि सिं एक्जिक्यूटिव कमिटी बो चंजाका समखना डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि लगी कना बुंनि दिल्ली यूनिट नि बो लिस्ट नखनाय ओमफ्राय ताई अजागनि जत आदं रगनो YTF नि जे चंजांनाय रगनो आं कंग्रेचुलेशंस रुओ हायदि ताई बंगनो लगी खाय फानकरा के सामतांगने बगै बुगारनो ते फानकरा खायना बगै ताई गेट तिबालेनि चबावो सिंजदन थानचाकाय तेबो चबाकरा खायना बगै बर जतनो लगी YTF कमिटी दिल्ली यूनिट हामबाय बेला हामबायगुरि एन गभर्नमेन्ट बेला हामबाय Belakang hambai ini sering bawa diliwo boleh finance sang finance orang joto finance apa nih je finance itu baik ceng terus kanggo sini kereta di Pralen di Sobano sini national capital sih tei beseng fokus kayaknya nih bagai segaisa YTF unit Kalaika, committee Kalaika. O committee chini YTF district committee ni equivalent nai power nai. Tani ke diliwo je tongnai rok chini bus kang finance halo cheng diliwo coba khai phei pro ke borok ni onek coba sunanggo bhumika tongo borok chini di prahaste ni kobangma finance diliwo jaga sia nini hafar sia omhairo kobangma finance rokno coba mani lagewo tei bo boroni chamung nomung tongmung borok tongjanai omhairo announce khainani bagoi belai boroni bhumika kotor hani bagoi jeng first ini diliwo YTF ni kaisa unit committee form khailekha mochini president sai thankhate singo khana Tripura ni joto district committee no declare khaimani loge ini ni dili ni je unit committee no mu declare khai